اف دایکên dîlgirtiyên bajarê Qamişloane ku zarok û xizmên wan di hevdê çileya 2026 de ji aliyê hikûmeta demkî ya Sûriyayê ve hatine dîlgirtin. Ev dayîk bi awayekî rojane derdikevin kolanan, pala xwe didin hev û lêpirsîna carenûsa zarokê xwe dikin. Di wê hêviyê de ne ku zarokên wan dêlgorî peymana bistûnehê çileyê werin serbestberdan. Dayîka Şirvanê dîlgirtî Xalid ji Rojava TV're re diyar kir ku cara dawî di saet 12 nîvro roja hevdê çileya 2026 xeber ji Xalid qutibûye. Ez ciya Xalidim êsîra dêr hafrê hate girtin hevdeyê heyva duwa saet dehê sibehê me re ştexilî got baba ve ez ê derkevim saet 11 mirovek jî bi emanê xwe û metkê xwe re ştexiliye gotiye vezê werim û saet 11 tîsaliyê qutibûn û me tiştekî nizanîbû û saet 12 ev fermanserî we hate rîsala min jê re ez dixwazim xêr û selamet vegerê malê Kurkê min weke veqa hevalû hewgira و ام دخوازن شهیده ما ایل چولا و ایل دفراجی وگرن و اهلی وازانی بن ساغن مرینا بس حتی کنگی ای کردولو بن. دایکا ودحاجی دبیجه کمال بی کره وی دلگرتی والایه و چاوی زاروکی وی لبنده هاتنا ویه. او خینی ام تحسن بالا كأس كبافي كبراكي خوي بيركاوي ام تحسن خيني كيما بالايا ام تحسن انه حمود نياج ما كيما نكورين تاني أما يصير الساعة خاصن نانو كوركيم تاني أو جا حمو خدي دينا وحمو خدي زاروكن وحمو خدي بابن هفجينا دلگرتي بناوي أيمنجي دبيجا كوتشافي زاروكي وي لبندا هاتنا وي وستيانا هيفي دكين كوبافي وان دده مكانيزده ورا سربس بردان بس ام تخوازن دركبي اف چار هيف چيبونا ام تخوازن دركبي زاروكي وي صبها درابن سر بعضي خو عاجز دبن دقرين دعوة بعضي خودكن يعني دبي ماما ام تشتكي ناخن حتى بعضي ما وري جابي مالبات دلگرتيان لريا زاروكي وانا بآوايكي روجانه دردكبن خو پیشندانان و داخوازه اشکره کرنا چرا نوسا تواهی شروانی خود دکن.